abantu bona bagamba konka atari n'iki kukiro kutendereza kutendereza Yesu na munongoro bajoru Yesu mwana gwandiga Yesu oyo musai saigunaziza nebaza oyo murokozi burizoba rirekera kushemererwamu hateri nizoba rungi kushemererwa umwami wa kisheija n'omukazi wawe neka yawe bakwe baitu hata nompurora tukumpura numanye biragiro numbikwatijaga numbirako kubuhenda numwenda ngo mbyanguse konka mugume mbikora tere mbihamye bakwe baitu honorable Rwamarama n'abagenzi babo ijana nabo benerkari abakuru b'amadini ba honorable members of parliament n'abakuru ba government abaryaha abihinda n'abihindakazi abanyamukago abanyabuzare mwena abaretwa rukundo yeka ya Andrew na Faibi rangana yebare izo bankeri niza bari kushemeru omu makagombi agabazeire mbasho zombi n'abanywano babo icyo kubanza kambanze simera hanga namanya bishop yagira ngo icyo rukunda rahangana cyara kwereza Andrew Rwakisheja na Faibi bakunda abantu mbwe twakireba nikeyoreka ngo urukundo yabo eryaha ikindi simera hanga no kumpikiririza ikitekateko cyanjye cyo kubasa kutaho byenyobwa bwaza kundema Presidente zanjye zo kwezi mwe zarga harore kubi niyo nagurikira kurwakisha tantera sumu wabandemere okunarga harakomera nuko nijana konkara hanga yampikiriza icyetengo cyanjye hanga naye bare kuntere sumu naniza kushasha munonga ako nazo ngutere bikatu nayebwa mbwene cyo hanga yakikiriza kandi yakiriza abo gendero ecyo kubanza no kusima abana aba bombi nicyo kutandikana cyo Shira na Moses nubatureta nkashemerwa munonga hona Rwamara bakwizire kumputara ayohereza iwe Rwakisheija hona Rwamara yabagambira twagamba bingi ebitari byo kuhuta twasimara hanga kwabye natwatanisa emberebe umunonga nyuma abihinda n'abari bashwera mu benerkari bwanyuma benerkari nabatana kushwera mu bihinda konka abihinda nitwasikira kushwerayo nambone bamawe ntaba kukira ubwingi bona niyo bakuruga utere muna mawe nabo cyo kashemerwa munonga abo bana bakwatana bakabana baza kutureta ntubasima mbatera umungaro kuri batara kikozere tumatitegereze mwishite na kirondo musheja na kirondo mwishiki izo bere nari abana batureta ecya kabiri no kusima abazere babo abazere intana cyaro Rwakisheja na Faibi abashija bitu bo kuba abanyoro bagerekesha shongoro cyabo ngo watere nanga giye banza kambanza wangera batara kamanze Andrew na Faibi n'abantu bo mutano tubabutosha ngo n'abantu babutosha ari abantu babutosha mura mutakwetegereza hari abantu babutosha konka hari abantu abiri no mutano buri muntu ayi no mutano handije konka hari abantu abiri no mutano Andrew na Faibi n'abantu abiri no mutano ka family okutani kirara Andrew cyo kubanza
n'umuhinda ubundi kusima ubundi kwesiga ubundi kwehuriza nk'umuhinda nangwa rwa bindi abihinda mutera umungaro kuba umuhinda w'ikire kukikunda kukigambirira kucyesiga abantu bapfa kubimba ryo Andrew n'umwebembezi n'umutegeki n'abachairman w'abarisa bankunu yona akaza no mugame gwa government yazo mwero C3 yija yaburgamo abantu bayanga hangarakamu ahabwe birungi bi Andrew naje kugambira amazimano yenda naro tarukwenda nuba kwa president amweta ngwa mugambire ebikufumu kitweko Andrew nuwari kutsiga ahi wamutsiga kwihano mureba okoje kamushango kwa mutsigire buri nukwara na hati nugo manya na nyenche kare nukwara abari tinyine ki kubasa kumwe hurra nogira ngo mwe bari mwe basheje mukumanya mwana mwashwera ai nemizimirungi abo kwa nasha ababo hata Andrew no mwe ahabitwesimira mwaho kuba nabayishe nkuru omusinge go batimbire agenda nagwenegeza mu banyayuganda mu muryaha Uganda bakageta kigambo batwara Buganda bataho uyu yaba Uganda konke kenerga omukingido muzina nicyo bajongereho yu ubugabo bwa nkore ubugabo bwa toro ubugabo bwa Buganda no bwa bunyoro ebe kugabere bitaraho Uganda kuretaraho ubwo ngo musingi gwo kubanza ubwo mushebe mwana mwe horora mwe mabihinda mwe abatekere nkore imyaka rakaga ikaba nkore eka sheti rewe nkore kwe kushari ekyo ni kimusimira kandi nkibasimira konka ntaka murigireho ara akandi akariho umusinzi bane beshongora ikikwenda ngunga hati ni na mugamba ko katika inyana ko nwo nagambira hati bakeshongora umusinzi ngo akabari yo musheija kitwara buta akabata butwara butumbagiza konka kayitwa kabindi kahamunwa akananywa maro mbwendo akisheije tinkumanya kabindi kawa kakwita akakuzibira kurokoka Lazara yagambira kwenderage imubantu mwe bari yabura umuntu ayina kabindi ke imubana mabara kukura bwimbu umuntu ayina kabindi ke mbahereza obuzuru ziranyakanye nakanje uko no shuti ndi umuntu murungi ndindi kwiba ntikanta kujuma abantu konka ayina kabindi kanje ko bushambani kiteburahanga yakantambira mbwendo wakishije kandi ko kabinda ko tsigize ketisi kara kariya kandi katugambire kandi ningambere wakishije ngwimwe bana abutwatandikisa family mumanye kisuru kwendeza buri umuntu wena n'amagara umuntu wera n'umusisi konka hari cyo kubutamba nabwo cyo iyo rwakishije kankurigeho kasanagambire cyo tende kindi cyo tsigize umunsi kitsigireyo obuzera ko konka okashemerwa amagara gawe gona vibe mutera umungaro maze mutera umungaro wakishije kuba kwari kuba him to be him akanywana abantu bona anywana president yanywana ba Karhanga yanywana bakavuya Fred mwesi ebikongi nabansi bona nabanywana akonyo umuntu twakuba ari we yitwa ari mwembeze nguma nimpurikiza nimbururiza ni tika muhurira ga reporting takayibaga tika muhurira ga ngwanyagira ikintu cyo muntu nabo cyo yebare kanza har 5 naona mukazi wo mutano 5 akaba muhinda
akari umuheje kuyashobora mbihinda yabo muhinda yakunda bihinda munonga yabihimba yabeshongora yabazara yabakuza yaba ekibaju omukaya waciye nabo babona ntibakunda imwe bantu mwe bona barwamarama umwana watwara akuzibo omukazi w'oburyo omukazi wo kumacyaro kukora n'omusheija owundi kusima emanzi nabwekyo ayine emizi mirungi munonga eyakurugamo faibe kunyamuka mwehere nte hanga hari ezanje na rwakisheje n'abana bezo neza hanga hari kuyahimbira bihimba abishinda yabeshongora ekeshongoro cye namusima ayinemo ate bwari aho n'umuhimbi so nabasa kuja kuzara ba artist Moses nimbasa kusima ndenzi izoba kansima abana barwakishije batabana banje na harabanje abo kuba omuntu na ashime kushababo abana bana batwerekereza wafutanka kukura oyerekera umwana ogu yabata mwe bare bana mu batero mungaro nabana barungi munonga nimbasima nabo cyo shira izina rya Rwakisheja ombener kari rugumeri izina rya Rwakisheja na 5 kansima bazere ba Moses kona barwamara makuyizere huta nko nabagambira kutaheza nagamba ningamba na Moses ningamba nawo akonka mujyango ateye kumureta itwe hati ekyabana mu kiri kubashaba abazere ni mama yangu abazere banyu batera mbyamana kuza kushikaho muri bona murwamara mana bagenzi bayitwe kutwaragira mukishaka abana babo yitubona nabo yitabtwezare n'abatana b'abanyabuzare bona twabekora hamwe hati mushikire aha kwe kwatara amaka twizira kubahasirra kubahereza umugisha kubatetsa ngo mugumizemu omusingi gwitu mutagwita nyoni kunda abana munonga naba abana barwakishije bakimanya nababandi so entekabe ningereza shira konka bo kwenda kwera mahari Moses newe korare kumureje newe jo tware yawo aha wengi abo kwani nyenda ngu utagira utege internet shira naro utege kumano itwara kayo mukazi rero abashana mukira kwita kwara tware yawe ne aho base bambaransinge kandi cyo nabandi nicyo nuko bakora ikindi kwena ngomperero cyenacyo imubana mabashwera n'abantu abariya no kubagambira bigambo bishatu okumanya knowledge okwetegereza understanding kunke cyakashatu kikubikira byona haro kushoborekerwa wisdom no basakumanya bingi no basakubetegereza konkobure okushoborekerwa okora abikozese mbona bayishikimwe nabashijamwe abato imwe bafutandiko bushwere hati obanzo manye omushija wawe nari womanye omukazi wawe okumanya nakahanga buri kintu cyone kina magara kino mutanari kigenzi cyacyo manya omushija wawe okwari n'omukazi wawe okwari takwasa kubiwe tokwasa kubawe okwari nukwari nuwogo mumanye mwetegereze umenye cyari kukunda umenye cyari kwanga umenye cyaba bari kukunda umenye cyaba bakunda umenye kibanga betegereze understand them konke cyakashatu kikubikira byona
no kushoborokerwa kugira uburyo bwo gukora kitwaze kugira ko aragira uburyo ko arabitwaze ibintu byende kubuza abakuru byende kubuza abazeire ebirakugumire mbitwaze nta okushoborekerwa ko ratwaze ebiwareba ebiwamanya ebiwayetegereza konka okashoborokerwa ko wabikozesa kandi ryari abakushwera nz'abanyarwanda mwena manye Uganda aherigire mwetegereze ebyarabiremu mubashe kushoborekerwa imuri kwenda kugitwara eminyeto abatsigaze n'empangare hata ubunaku n'ubwanyu ensi Uganda n'inungi tukozere emisingi n'emirungi emisingi y'obuzaranwa emisingi y'obwebembezi emisingi y'okutegeka gye emisingi y'ebintu hata ebishagire mutafa mushoborekerwe okumara bitwaze mwongere aha bitubere ntukora ora rwamana bagambira kufitira bende tungente kandi mureke kwerarekera mureke kutina ngo eze bijuntu cyabuzikamu ebirohati nibitworeka ngo turiyo ntugenda omuisho step by step process by process Uganda imara kwenda kora ukiriza tokwase kubikora mu mwaka gumwe 2035 ni generation after generation ate abar generation hate abantu bayita n'abahara bayita bakushwera bakutandika maka ejo hate rero tandika ebisya bene imbuzo mwana ishainente nyingi ntati wano za kuongera hoki ate nyana ngunde tebikorwa Kampala mbikora raha abe nagamba amate ate yengo bataga bakupakingira Kampala ijenga parking raha abona ba adingireho value nimba shaba mwena ebimwashikize hatabe hariho umushano abitweke mu bufire konka nibitwegesa ngo tukore tuongera ha bitwashya imyaka 20 yahwire hayine cyayongirwa hata imyaka egi imyanya yona mukagikora n'imirungi mwena mutoka numugiye muri amate nibigendo mu misho no bararimwe bizu ndija kutandika kwiterera ebihingirwe naki burkanya gumano yongeraho obutungi tibintu bingi obutungi no kushemera rumbyo ine nje nkwendera nacyo ebikenare bingi byine korota kubishemererwa mu obutungi kandi ikintu cy'utungira wakishije bibe bike bibe bingi oshanga nasheka muramutegiraho mwiroko mwiroko musukure mwiroko mundane bitari byanyu ntujya kubakwata nabanje bagambire gora rebo nabanje agizere ngo kwakuza kurwa atakarigire mu bwameneje kuba yabagariro rubaje imwe barkwenda kwiba mwibe nsaka bakwata ebyanshuma tubitungisa okutunga kawo kakaryagen kasheme karungi munonga kanda imwe mwana wakushwerana mwijuke amakamarunge gumukura tagaba yibire naga batungira ibintu byabo mu businge mpora bakajonwa bakayeteisa bakashemerwa bakakore birungi tene kindi kitwebetengisa ranga abaherezo mugisha banamwe ranga aherezo ikayabo rwaceje mugisha tugisimira okureba ngo omazere omwako ebero byano hingira no hingirwa no shemerwa abantu bakongera kwesiga ntukushabira ngo henderege keki nje kitsigari tariho kindi oyo tayino bushije bundo butukurondamu tayino bushije butukuronda muri mwe n'abaryaha tariho bukazi mwere butukubaronda mwimwe bakazi mwe mureke kwitwa busha abajundwe bakakera abarkwenda kugenda tugendane mwabarukweziringa twabatsiga twe twazo wa Yesu ranga baherezo mugisha